Adrawan Thailand katawa man uya sabulme sakaratan kapeng pangkuprana nilap. Kalangan Senator ko o ibaan po na siya Chief Clerk on roll call. Senator Sinabram. Aye. Senator Kiko Abis Jr. Aye. Senator Isaac Artui. Aye. Senator Ricky Carl. Aye. Senator Tucker D. Daniel. Senator Sunse Edgar Aye. Harris. Senator Helgena J. Johnson. Aye. Senator Stevenson A. Joseph. Aye. Senator Alfredson Latorre. Senator Sandalina Leca. Amen. Senator Miguel Mike Loyola. Yes, aye. Senator Casinda C. Ludwig. Amen. Senator Macari Miguel. Senator Erilyn S. Movic. Amen. Senator Shelton G. Neff. Senator Norbert A. Perez. Aye. Senator Mikaro I. Simina. Aye. Senator Jason A. Walcher. Aye. Mr. Speaker. May Quorum, Mr. Speaker. Kalangan Chief Clerk and Chancellor na record Senator Ned o Vice Speaker Michael excuse na uya ko puro na ano. Pamtaw lang umi o ibaan po na siya floor leader. Kalangan kamay, Mr. Speaker. Muna ipan yang sakar Regional Secretary kay po niya waban pun kapalabagon pun to you wan ko sabulmar wan ko sogo sabulmar lekan nananak nan kani ko wan ko melel kay tilabalap koros nan balian siya umotso government success man Mr. Speaker wan ko melel honorable Senator kan koros Ijukanan ko wong railkan may patsiyang child dan wasan ilamalam may sing ranwot. Kulik wawat ko usi sa majal ran maun kaping payang mau wong korus men Pohnpei may lili rail ko may patsiyang child dan men kapesekan. Mang Mr. Speaker nuwaw men patsuwan sa garo mo kasambal wo job tagik chalenggak kapantela wato alaltan journal Karyaman. Chancellor mo kamagito Thailand kapantela watawatin journal korus votum kamagito ngasani yay uwang ngasani show kamagit paita roktel kapantelar sabul material journal. Lord Leader. Speaker, nuwaw ibilew sa garo mo kasambal wo job tagik challenge suspend order of business o Kati apali nambe isu o walu. Chancellor kamagito biya karyaman pen kamagito. Mamiye akta kat po nambe isu o walu yay introduction of bill or resolution. Senator Gan Koros mamiye sabul mamail tamal tungol bills or resolution. Senator Ned Mamawar sang koros aktail katamo tayo bambleo po na sa floor leader. Kaya bali juga sekarang nuwa may Mr. Speaker. Nuwa bilew sekarang mo kasambal wo job peki challenge suspend order of business o katiyan ban order of the day may standing committee report. Karyaman. Chancellor mo kumukutok tayo ang katiyang order of the day o yay standing committee report ng basic kayo ibaan po na sa Chief Clerk. Standing Committee Report number 5 wali sa pipeline ri sa silu mapet
Governor Communication number mapki isa kwalu lain ri isa kriyaw sang Salmigam Team Public Works, Transportation and Communication. Chan Salamaw, the report would sang Supplementary Committee and Public Works, Kareta Speaker Pan Pohnpei Matam Chair, Senator Movik. Kalangan Speaker, wanay ba niyang pato ay tumal sa karatan kay baniyo wow, ang pato nga tatame, kamti ang giyod nilang Prodong nan mumutwat ay tumal sa karatan wow, bang ko promise Speaker, floor, Honorable Senator Kan Corusio o Honorable Member Kan Corusio. Imen kecailan, imen wiata komoket cailan pokata o yalamalam ki standing committee report number pap ko walisak tayo labanyal riyasak silu. Kariyaman. Chan Salamaw, Kamogutok, Thailand Katlan, and Masanapan Standing Committee Report, Pap Kuali Sakpayo, Labanyari Sak Silu, Korosmo Tung Kamoguto, Masani Uong, Masaniso, Kamogit Paitarok, Taikat Katlan, Masanapan Report. Madam Chair, Movik. Kalangan Speaker, standing on the report number pap ko walisak tayo labanyal riyasak silu. Pasanda sang Governor Communication number 58 labanyal riyasak riyaw may tantor nominees kayong Board of Directors and Pohnpei Public Broadcasting Corporation. Report with epit nomination in Mr. Chorton Torres na we are nominated and we are aman member in Pohnpei Public Broadcasting Corporation. Committee taular o wiya karong luketo waliapan kapna yang akin namini o ikamela me ime ko yo ko samwal peitangkan me pato yang namini ma inang yang wiya forward namini kasale yang committee me inenen inang yang wiya forward o sang niya kan patong P6AH ni totongkan makan pit ay son komatongkan niya rail kan we are live broadcasting on komatongkan o sangan totongkan ma government kan pitata. Ori ay sa what nominee manage we are tatokong social services as a prep program coordinator o nominee manage kasaleta me inenen inang yang pukawat waliya bang kopna kasaleta me i namini me kopna katarotong child me i me kamelele me ban at tatongan me ban patki yang P6AH ban kakan mawang o yang kakairata tatokan P6AH aimet makareta committee paki kecailan utungata umotwat and utungata reportwat o atap reportwat di tames tansal kalangan Senator Movik, Kape Seta Kawe Open Report, Miete, Masanapan Report, Kariyaman. Dr. Taro Kariyaman, Thailand Return to Masanapan Report, Korosmo Tung, Kamaguto, Masani Uong, Masani Show, Kamagit Paitaro, Thailand Return to Masanapan Report. Korosmo Tung, Thailand Suppleman Kita Report, Papki, Walisak Payu, Labanyari Sak Silu, Masani Uong, Masani Show, Kamagit Paitaro, Pangut, Thai Suppleman Kita Report, Papki, Walisak Payu, Labanyari Sak Silu, Sang Committee in PWTG. Kamu, Chief. Standing in report number Papki Walisak Mala and Risak Silu, Mapit, Legislature Bill number Papki Segisula and Risak Silu, Sang Salmi Committee Kapatapat and Finance, or Judiciary and Governmental Operations. Chancellor Mohammed report Long Sang Committee in Finance o Chayan ko ipan po na sa Chairman and Finance. Kalakanan ko may maing speaker, chungol sa karatan kakpatseng. Nakomulian ketier, mumuot-wot so kalalang wasakan konengan toke, may kapeng kay po niyo wow. At meled, puro tanan mumuot, wawan kin komi, floor leader o honorable member kan Corusio. Ni wow maing speaker, men patsuan pata, komite kapatsabatsriya, wap meled, chairman and chain ko wiya, at yung pagpag o kamagit
Jalan kak sabol man kita standing committee report nampe papku wali sak lima ole penyari sak silu wa masani. Karyaman. Lagi karyaman. Chan Salamau Kamagit San Chairman and Finance Talent Katian and Masin Pen Report Pap Wali Saklimau Lebenia Ria Sak Silu o Sabulman kita. Koros Mautung Kamagito Masani Eh, Uwang Masani Show Kamagit Paitar o Taikat Katnan Masin Pen Report Riban Leo Pona sa Chairman and Finance. kalangan speaker ban pacuan kamu wa sabol macail mamasin report watch. Ay pacuan ko por member kan apmel chairman in chain ko ba ka mi chungol ta sabol me iran kapacapac. Speaker standing report watch ye report jo me peleu kapureto nan momot. Kamatang ko sunod ng pepapuki isa kusula penya resak sulu. Me way dito sang kapina ong dagpen mo niyo me paan pasota pweki punglaan ko pung nintuan na sa insaler me petata ko maltian sunto togmen paan kamaray nansi yung sa malar pero punglaan ko pung me sunto togmen no isa kan me paanale and kapoy-poyang o mira kay pachang kusunod wa di me apali ye isay suan munu pero may speaker sa insal me patawat patudonan momotan sa yu sa malar nintuan committee en muni chungalan ki kapukawo chairman and committee takita ma en kapantala ko purpuriyang committee o kapachayang chairman and committee en chain ko karape Miyay kay nan punglaan ko pung the judgment me konang kailan kachi yo kupureta sa un wiya petak kail kagan wiya ta po kailan tayo loti na sa un mumunta to ko amelen yan sume irayu pa ler walong ko pung o totong kan masapol machail palian ka kusundat yayi rananan wiya matang po punglaan ka matang usay sa. Dari isu cuman sair tambe kanangan punglaan ko punga mention na pain katarapoy yu kachkiyang kupure makonda nga kachail kachiyang naniu weapon to talk choror up nan korong na uyawi masendap uyawi so cuma coach committee kapacabas kakawait kayan suwach ay may patuwan kamela me mo konangan mi oversight choro ran kakuyawi pen ka kanay tay ra kanu jalin ka kupurata uya pe yung paan ka kanreti o kis kachikala sa ngong uya pen talk show jay charm sa isa ang pura lang ira magjay mamasa ni my speaker nintuan committee kapacha pleu check chiki inangan punglaan ko pungo silugo ko masayin sa lasang personal review report kalalat direktoran mo ninan April and Paria Katriyasak nakasalayang direktoran mo ni mamiyaya punglaan copy o yats kan mepaan uyawi rekusyan mepaan uyawi ay government and kakpainang chuntotok meno isa kan me pan pachoyang chuntotok meno pan contract mawiyaman naman anso nantara po kayo mapachang report what may nagkachin masa ni ari iwasa kami di kawabat tulaw kapachasang iya nan contract mawiyam mo ni anso machun to document ko formality pa ansora sang mene September disak tar riakit isak tuwa chun to document ko formality nan rumbungun soon tar riakit isak walo ari kapach me kami di kabaca-baca PPM contoh dokumen konengan pacowan paansang anso me kokomalitiyo o len anso me menen contract sola eri sabon macay staff kan yang payroll o rail kapacata metna chala rianan takit tuwag sama me sunto talk meno entitling pan menen contract na uyan manaman anso me kokomaltiyo ay one mo ni me kami di kapacabach recommend o kaway
Mamuot and Gatchkita. Pilmen kapachayang makaitikin mo ni Kap. Wawat patosang po all others pan itemin sa pun machay kampan Attorney General. Miya chala riyanan limakit kachayil kachkita na sa pun machay budget din parwatch. Pwede nawi siya kung momon wuya pen totok po kachay. Ay mo ni maban totok. Risyo mo ni Kap. Pwede kaya miya magchay kachong kasunitian budget ay mo ni mapanapali wuya pen totok po kachay. Ay match ni Orala po machabot my speaker. Kailangan Senator Joseph o kawewe me miyayo. Miyato masa na pen report kamu Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, muna iban yang patroy man atang malgan tiangan uyai tuan sekretarian kapten waban kuburan samara report uyai kuburma misansal ran management type on kamu Speaker floor honorable members chorus muna tuan ira iman patroan misansal na record man Senador Ned yang ranwat o iban patawan tola makumpan mo ito. Kailangan Senator Perez record and reflect my Senator Perez. Misong kay miyananin bugwe-weki. Maistupan sa pungalay patawan watak pungulang ko pungo. Tama patawan na last paragraph reinstate. Ay patawan reinstate Ogi enggak kabur-bur lang nan puko. Yang korong-korong me kaibaruan me rajito ka green state po position open pagray lao tata. May kasambal ki sa speaker po masura reinstatement wiyawi armasaman contempt of court. Ri iman baruan sama Namben monio kongye check no go kita tama essential go pungulang ko pung reinstate chure $sign per la iman ala kawait o engag pil kongrail gan masyari yang committee engag pil go work mau tan magtail mama sa niyan so kalangan Mr. Speaker Miya makaksawa siya kay naman Speaker, Senator Edwin. kailangan Speaker, mamuna yung patroy na nalito. Kawawa, ipilmen patrang sa pun sa kartaan kay puni wala kundi meron wan kung kami. Lord member kan, right kan may ang patrang tayo may isang ranat ng chamber o mas ligit. Ngayon, Mr. Speaker, mo yung essential mo, $1 amount yun ng judgment. Ito me song real me judgment ruwa se kayo ba ang back pay yung ranagan me Australia puigi yan so me termination of me o real melon me reinstatement yo me. I mean reinstatement is beyond our control in terms of reinstatement. Kalian nagsagadi me banana deal with that. Pa mo master ban resolve about we should roar in terms of another civil case mabante yan wiyaw. Kami min patroan essential mo balian education Israel kan baliwat Israel tron totokan tapalaw din tron totokan fall under contract. Essential mo tama mauran when answer contract essential na report what o Iwan me alboy-boy ki langsung me kontra ko imsagila. Ngayon, ito me kami di bang kakansapang. In terms of reinstatement, mo inira na siya utan, uya me akot yun mag-try legislature bang kakan uya yung. Ito essential me, nang pungulang ko pong reinstatement bang kakan uya. Langan, Mr. Speaker. Kailangan Senator Edwin. Miyato masa na pen. Igag last Na kamu Senator Perez. o ibaruan rong me o bilwadak me contra general conto education kan pinjo barrio even a letter clarification ma yansho me common
mimi ni sombare ni kandrago expire te songbong kai indon wan truga mami Miya magkaksabang kayo na mo. Kami, Senator Galangan Joseph. Speaker, mayigak sa wasairan kay na mo. Pachang report ye copy in contract you. Me wa o kasaleta chunda talk manage mo man. Me we are chunda talking campaign kamaray. Ye contract you me chabata ko jope you para yakitay sa limaw. O yung misagla September slisak para yakitay sa tuwaw. Nawawagi contract at parpayo. So the document ko kung maliti su na isak limaw para yakit isak walo. Ay wasa wansu ka chapsang iya. Ran me ko kung maliti o paytay kan na alalamuran rano. Ran me anso me sula paytay pa choto len September slisak para yakit isak tuwaw me wansu ka. Toke o kasaleta wan muni. Me sunto document at ko na nga nalo. Yay match. Hanggang sa insal me copy in contract pachang report o contract you me uwason barpayo sepeta ako chopeyo para yakitay sa limaw o yung sagla September slisak para yakitay sa Kailangan Speaker. Kailangan masular. Speaker, kalangan speaker Kami, Senator Simila. tungkol sa karatang wang kapatapatan, patren, sa pulmumi met siyanger, kaprito sa akset, wang kung kumi, Lord Leader o honorable members karujian. Yan padreng rang kawait sang term and finance and san salma, contract and education kun sa parpayo, api evaluation annually, performance evaluation kun yawi par korus, wangkak pil, agis kawasak, kupuran, senador, res, mepit, contract kun sa parpayo, api evaluation ba annually. Kailangan Speaker. Kailangan, miya tamasan pen report. kalangan speaker mami attachment na itong robot ay isdabang bedak achot kalangan Chancellor, may miya attachment ng report. Tuwan na Chancellor sang Chairman in Finance. Kami, Chairman in Finance. Ba miya jairan payta ka ipilman me miya pil copy in silukoyo mawiyawita sang personal review report. Ye dated April race ak tuwaw para yakit race ak murin kung lang ko pong assign sa lata. Nintuan review report kalala director and campaign muni o item tayo meron pa chawang kasaleta. Ye item mayo me pitata isaisan chunda talk manage. Abil ko so yan an item watch me Ivan Pachuan Watak, award from the document the entire amount of his salary plus benefits to under his contract. The supplement and review report the right yung position mo. Dami pa Pachuan yung document, dami so yung puy-puy lang ang contract. And kaksain siya, kailangan may speaker. Kailangan masular, miya motion and reject tamasan pen report. Kom kolo-kolo te. motion close kalangan speaker si iwan gi kamugit na miyo abangak sansal nan sa material yung burunran wat me yaptena le di attachment separan nan pil kokona pe yet re doon sa material rule iban nani yan gag wadag at least 24 hours re Even ipagpang kupuran olagaw I shiraman yang usus kemegot me shodan gi concrete understanding. Kailangan Mr. Speaker na kupuran palimaron. Oh, Mr. Speaker, Kami, Senator Edwin. sa lumang mga si makamiti sign report what to go yung anso mga member man ang kak-review report to autepekan mga kunangan kulukulti pagi years of information kan so tra sa lumang Chairman Perez yang kami tinchain ko sign report what re mo
Anson review I patron kamela na konengan review la mone pan sa report. Masih sa report ka yang patron men yang utungata amo. Saya no usually when we sign there's a sign that I review a report or mau. Lawan Speaker, the Managerial magada report may photo one attachment. You have done photo one attachment. Ma attachment yang report ang sumisign Shrivan Pitangki. Kalam si Speaker. Speaker. Mia masana ben report. Ipatrawan me mia motion you try and return to mas. Mia karyaman ben motion you. Jadi essential me mia motion and return to masana ben report pa ko di sak limau le ben area sak sidu koros mo utung ko mo to masani ei. Uang masani show. So, Kamugit po itarong tayo tingatiyar masana pen report. Koros mautung tayo sa bulman kita report pa kuwali sa klimaw, labaniyari sa silu, masani ay uwang masani siyo. Motion po itarong tayo sa bulman kita report pa kuwali sa klimaw, labaniyari sa silu, rangot. Standing committee report number Papi Walisak Wanola and Risak Silu Mepit. Floor motion concerning the special education program. Thanks, Committee on Education. Kailangan Chief Essential may report long sa Committee on Education karadaban po na sa Madam Chair, Senator Leca. Kailangan, may Mr. Speaker, amon iban yang patro, wow, men patron pakita may isa rin, wow, okay po niyang kakpatro yang sa polumomit ang muchungol na sansalir nilan. Kin ko may Mr. Speaker, floor leader, honorable members, so karos na patro sa matay, uyala malam choro rin may sangan rano wat non-calorie o men kape sa chikan. Wow, patawan walianti sa mo Committee on Education o peki molwat ang kataropoy standing committee report sa pagkawali sa kuno lapinyal ri sa silu o sa paliman kita peki karyaman. Chansya lang mga kamagit kailan katiyanan masana pen report pa kuwali sa kuno labaniyari sa silu o sa paliman kita. Koros mautung kamagito masani ay uwang masani siyo. Kamagit po itarok tayo katkat nan masana pen report o ipan pileo po na si Madam Chair, Senator Leca. Kailangan may Mr. Speaker. Niwa ibang patawan bata sa may Committee on Education o report kita report Standing Committee Report 460-23 o ipaki Chairman Simina o honorable members ng committee ang kaksawas-was sa may chungol kawewe pansoche le. Ikamela members chungolan kiyan so mga po ang kakataro po standing report memiye o isakran misik po yaki pantalan report pen floor motion memiye po yaki palang-lang tatak. Nyoralap may Mr. Speaker, Standing Committee Report watch, may tandong non-mall watch. Floor motion yo, may lakiki sa bulang Committee on Education. Rengkak rapotong non-mall watch concern kay mesansal sang Uliavan Special Education Program during their student visit to the Legislature, non-chamber watch during few months back, the students with special needs challenge may highlight the deficiency progress over the years. Ekoneng melel kachkachwat and recognize and acknowledge the management, teachers, supporting staff, parents for the commitment and the services provided to our students, especially our special needs students. Sa Committee on Education, anong kiyan suma walo kaya wali bang kapina Kamarain Special Education o AG's office. Essential sa witnesses may mon sa Committee on Education may kapwal may special education program so supply may lab, but to name a few ye Wayne and John Tatok kola o limited funding
rengka kapaliki ananen ka school me anana yang sama child ko wakan mechungola niki anan choror students with special needs. Ebil sansang sang witnesses ma when 1.08 million par karos solar Richard en apali sompatak isiyakan sama sebelum child ko wakan with special needs pon angin seri ponapuki site pacheng those unreported children with special needs that Section 232, Title 10 of the FSM Code mandates that the government will be responsible for special education, child from birth to 21. And kak sansal bang kupurang kachkachwat unsak me sa mga Committee on Education have their executive session and ong tame sansal promotion me sansal. Pilkak noted me most recent CPA aray chungol kola pilapular sanchia kalangan lapon committee ang karos pwede kita misan salong special ed. At the same time kalangan ang Department of Education pwede the continuous service toward special ed program. Dioralap may Mr. Speaker kalangan. Kalangan Madam Chair, Senator Leka on Kawawan report. Miyata Masanapan report Pab Kuali sa Kwano Lebanari sa Silu. Motion closed. Masalara iban entertain motion mamia. Thailand Rajangti Masanapan report. Karos mautung kamaguto. Masaniye. Uwang Masaniso. Kamagut Paitar. Karos mautung Thailand sa pulman kita report Pab Kuali sa Kwano Lebanari sa Silu. Masaniye. Uwang Masaniso. Kamagut Paitar. Roktai sa pulman kita report Pab Kuali sa Kwano Lebanari sa Silu. Sang Committee on Education Ranwan. Standing committee report number Papki Wali Seksula and Ray Seksilu Mepet Governor Communication number Nabgi by Sektuala and Ray Seksilu Sang Salmumi Committee Judiciary and Governmental Operations. Report word of report sang Committee in JNCO Karateban Bonus Chairman in JNCO Senator Edwin. Kailangan, Mr. Speaker, ilkabrayang ay tungal, wow. Ko drone ulian di sa ulmi committee in chain ko wow dan katawan long kamagatiyo umodin legislature wat dan ka katoroba standing committee report pap ko wali sa kisyu da banjari sa kisilu sa pulman kita San Salamo kamagutok Thailand Katian Almasan event standing committee report pap ko wali sa kisyu da banjari sa kisilu mayay itan Governor's Communication number pap ki Dalimag pipay sa tuwaw le pangyari sa Silu. Koros mautung kamaguto masaniyay uwang masaniso kamagut paita rok taikat nan masanapan report. Kamu Senator Atun. Kailangan, Mr. Speaker, and sansalmo me standing committee report pap ko wali sa Silu le banjari sa Silu may tanlong ito ng modern legislature what Governor Communication 549-23 danlong ito ang namumodern legislature what sa pulman Governor itit ong Attorney General of Pohnpei State yay Ms. Delsiba Michael Aisom and sansal mo Nianso me nominee minute the nominee minute pagatorton legislature pagatorto anso me kapna sutokat sabot o sangni manaman me mia pan article 12 subsection 5 o subsection 10 pan supplemental person karyong kapna di manaman me sabulman ki itiatar tinagap minute puyan kak uya nominee ong Attorney General. Mr. Speaker, mas isak kamti tula ng karongorong o Israel kan me patro tokat nan committee hearing what yay
kayu mo ina suka la buya nan korong wat ping karyong kabina represent executive branch nan korong wat o uliapen attorney general na bilyangi patreng nan korong na se yung executive branch moin ansan salmo moin ngong me karyong kabina sabul man ki o baga moin na ime itiata pina kap minute pepe men piseriang o katito panyang sewase kawait kan makonangan mi pit pina kap minute ansan salmo me mispel si mi ka laisam patpatawan uya lawyer ke moin pokolang sumbara isak payawan so what pass bar in FSM next young school in law South Pacific the Fiji South Pacific School of Law o nananso me patawan uya son sawas nana renson bar isak payo iwasam patpatoya ye Micronesian Legal Services. Renang korong me se wang kabina karyong kabina mo ina sansal mo me kalalabanga umie mo ineo ma karyong kabina o kabina wo kipana irawat o bin karyong kabina work me ong niya so me we are nomination what mo in we are ta boy ya kamelala me anana ben sawa song nan office what melap o sang niya so me kabina sapal tong Pohnpei aira wo kipana te wang kapana na pit nomination manat ramain pisan salma main ma kuprang kapana ban sutra toka nominee manat anso koros kapana ka withdraw nomination baka mengamela me kapana main bil mai tang legislature and decide nan lebanon so ma pina government ma kamanaman la ke Thailand tungolan kita sabulman ki AG men puan ka kanakasang luwan anso mamie o main nan korong ta karyong kabina main mia so ngani re ka ime main abil tiwo kela nan paluwat yang mia sawasa ben office wat o so ngani re kan me mia nan option AG main anana pen komokit tuya pen apol an kakan dia main asan salwa nan korong mia kalalabak ong ulia pen option AG ma mia arai tungol ta sabul marailin putong nomination ong office wat o pasabang belel main imara kasalata me shorter nanaan so me mal pina government pang kamanaman la rapil katete yang committee me rapambil uya wana rai kak koros poran kak patrang pina government o shawase wasakan me ana pen shawas wan kak kalwa we office o lel imun administration wat main me patrang nan kang korong kan me se tuan uya sebil tuang buliapan MLSC o insan salmo me buliapan MLFC niye patrang korong in nominee minutes when nothing but good remarks metokali minutes sansal me when taraktarin paluwat ye Miss Daniel me uya kaunen palian MLSC ranwat they ini put a stamp of approval on pina government betawan work me nan arrangement bar tapi mera patskipanan nan puko betawan track me o koporobor ke pina government me arasangan matawin apal ban case kan song trayo o nanan so kan me
aban shotamia pena government imakan we are acting anaso nami mo in concern me parata ong nan tam essential mo in traiban track nan resume me mo in shotame kon mo traiban ka kinta ke me ong credentials in pena government ma ban we are lawyer moment to show mo in ito wasame mo in Magatraiban Batawan, in terms of her managerial skills, ito was more than lacking. Imi kasaleta, nan wasame lack nan resume, mi anso me can assume leadership capacity, melel enacting capacity so on taken. Mr. Speaker, Miss Daniel will pain work me. Nianso me will assume responsibility in Pukoki MLSC. Abil sudah tungalan ki managerial skills. Pukoki anso may yang o pain ngongki nanti yang o ang kopukon we ramasmen me pam Pukoki office what over time. She came into her own in terms of how to manage that office. Ria kap tuang kamelele me nan arrange on parta pe me pena government but pena kamelele me sort of in minutes based on her work ethic or so on trigan pil kamelele me pena government an ki te tungolen ki the same capacity when ka can live up to the task, mami. At the end, when Miss Daniel work, me utan inen koporoborge me Bangkok, we are Pukowat. When yan sa Mr. Tuang, yo Miss Isom, when and Salmo, me Tukarayong Kabana, Miss Isom, chorus expressed the same thing. Nianso me Kabana, it what. Toko pina government mo ina sudah matangatro sa pangalap ko ki men pagkita and mia anso when gak metawa tegis contemplate ma utana menale tapu kowat and tu kiyang action penene o mo imbil reflect ma utan amen ale tapu kowat so Renan murenan suyo sa pangalang option kabna me aban aleta pukowat so niyan so me korong mie kasaleta men wiya pukowat ona petar o mo in questioning ma mie conflict of interest kay tema mie so ngani re kay me bangka kan parata me bangka kate question her integrity in bang we AGM and ma bangkak so kay ireyo bangkak pitta penene momot so kan apeni pain work ni kaugelar me bang we so sa wasman issue me pit conflict of interest we me got the pit ethics we me got kasambaliu me utana kin nan triang o pilkin kapakap ke kauno en kakawai when ka kuya puko ni momio me kaugelar me bangwi o essential mo ma peni work me pilpan when ban bil we lawyer ka pil lose kana license ma bangwi mo ketio me bang ka kasor suati la te kawala ko sontikan me irai lawyer kan kaugila me bangkin anana uphold ko senet ini bil kawait me Toko bil kara kiyang bil malawlaw friend bil miye bane ini me Israel bil sala sana mo ko ki puko me tungolen ki re nani robugat mintat kam essential moin committee bil kasala yang me although MLSC taliyo me apali niyan so me ban patroto state it's a different ball game. Issue gonna deal with or tame ban stand for abananane and
tamtaman me wulwulian Pohnpei state government in her capacity. Re iwasat me kamelele me kaunaptar onaptar wen kagan mamia kamanaman pa mie onabatar wen kagan we up forward to the best of our ability. Reimet me men mointiangki na iya kalalawa ki pansongan sapang o ibilwam ki member kan bilga ki yang sawas ko wasakan me moin I shota shire nan kawo open report with imulan eupana memie sablum committee chain ko mentatre lepinan so memie se kamelele me koneng Thailand kamotang ti achievement or basically we're recommending na naanso mamie Thailand kak o bagi legislature watan kak kamanala miss Aisam wan kak kan uyala in Pohnpei state. Kalangan Mr. Speaker. Salamat Senator Edwin Mieto, Senator report. Point of information, Speaker. Kami Senator Exide. Bagi apit salary ay kak pagkitama komal. Apit salary kak pagkitama komal. Jaga komal ma. Kombal na. Bago pura pagi talent kombal ma. Kan donation kay kombal minitya. Kak sabang mabil show akay taula. Oh, Mr. Speaker, Asoban on another restate on session. Mo imi patrawan ito mo kasampal information kan. Hari Senator Exide kom kupura kom restate kayo na mo masansal for committee and kaksabang. Salamat, Mr. Speaker. Iwaw kolokol siya. Ika ko, ya salary ma pinaka kolokolo, ya salary ma mo quality kami lumet siya kalaw tala salary yo. Kom state ma diya kolokol sumba reisa kap option quality na paro ay suban sapong 2019 May on Pohnpei. Ay bilmen pachawan ya case ma apalikan, ya case ma kanakan, ya case ma luskan. O public safety tamara siya yang korong ke o last administration kami lelam chuta Johnny Stopoita na administration match Mona Lisa Stopoita ay peta kan mangkupura mele kami tincheng ko pesi yang kami tincheng ko ibanana kawang ni constituents ka ya karapen pinakapa kap poita macam pasila benayo kau Stopoita pa aray veteranship ninin law Mona Lisa o chuta Johnny ay peta kan mama kupurela. Dan Chairman, Chenko. Nangan, salam mo kay na mo kami Senator. Kalangan Mr. Speaker, iban songan sapang o member kan pilman yang sawas ren yang sawas. Kayo mepit iba mo intep kemas palian por. Kayo it doesn't require us to practice in Pohnpei state government that the Molongkopong state pakan por pass the por. So, agak tatok MLSC Wansong Barrio practicing o nga pali ko sunat essentially a passport, whether it be on the first stage she got on the job or not, around she's admitted into the bar or in essence agak practice in the national courts. Bilisan salmo even rawat mintata Mr. Johnny uya amen sabul matrai lawyer nan option AG when me ko santiyo I don't know how agak practice nan FSM course but my student sabung without the bar still practices there even but when it came to Mona Lisa committee recommend Momot what must that. And I guess when it comes with nominations, that's how it goes. It really, Makrai will recommend, committee will recommend based on experience or credential gun. It doesn't necessarily mean Momot what panaleta.
for whatever reasons, may naman ka trial, miya trial karape, magka-try ka lang, duwat kan mamiya, try pepe, maman suto, konengan, alit ka man naman. Pero, may tribun kalalabak magom, buya me pit salary, may na essential mo, may pinakap minutes, may suto dan kalalabak pen salary, masa uyayang apeni me raise. And ongi, tama ka sampalgi, and kak at least get compensated tame akan alyale at our present workplace. Porque answer what mia commitment kay on loans the song taken. Rema banalet anything less mo ne mabanguya ka walang MMO mo. We cannot hold it against her. Are ma you mean the exact figure me ban to one you should remember patawan her exact amount that she receives. Tamiga patawan me ong salary in AG tama patanan budget is $30,000 plus up to 100% premium. You know, she has the depends on what the Office of Governor proposes to her. She can make up to $60,000 or even match your salary. Qualification go warrant 100% increase. As far cases goes, main shoto dan kalalabakpan case kan mamiya in terms of public safety. So should I be looking at the public safety? Kalalabako uyawi ko buwag mamiya na criminal records or anything. I mean, I don't think, I mean, if she had a criminal record, she wouldn't be a lawyer. She would be disbarred. In terms of her success, mo in MLSC, palaut in case kan mara pali is more on the civil nature as opposed to criminal representation. Pero isudugak patawan sapang o iban patawan pagmanga me isudo kalalabak me in terms of her win-loss ratio ma case kan me pali how much me apaita ito miga patawan me account in MLSC thinks really highly of her in terms of her professionalism or conduct herself as a lawyer. Iwasami bangkak sabang iban pagmangam in terms of numbers of cases sudah kalalabak iban bil patawan work na sudah lukuato public safety. Abong pasabang in terms of salary tami kasaleta yai essential item she hopes o se bil kawit ki anewang yaw option na o kilang how much so far sudah me ko lel tong committee work me betawan me banshro ka galeta po ki salary banshro itat tamak rega mongye you know silence sometimes it depends on the nature of the situation. Silence can be either she accepts or silence can accept. But in this case, where a situation, you know, only committee pepem and nakir tam sa connection track. So we're fully confident. Information come mia it suffice when we are report you to recommend or email recommendation mia trailan ka kan kamanal. Kailangan Mr. Speaker. Mobik. Kailangan Speaker. Pasapalay mo sa karatan, wow Speaker. Kapungki report me miya, kamelele me nominee Pelsiba Michael Isom aynan qualifying ang miya Attorney General din Pohnpei. Ariyat karabakan.
So na nagtralan pe kasal ki case tabo belsiba kana te elus. Pagkarabo, as an attorney, you win some, you lose some. Koros an kisangan capability yo. Kay degan so attorney man banda ma case koros me kan uya yakin kan kana tor. Koryaw issue me Senator Edshait Casaleda tame admission yung for in 2019 malban talk attachment me miya na pilsiba na toropuekan admitted on Fiji for in 2009 uwag niya nagsang school alates in bar exam in Fiji admitted ariniyan ba na admitted on bar in anywhere else you come back you're an attorney already. It's up to you when you want to take the bar in the FSM. Qualification, koros mabelsiba na when admitted on bar, emiyoyer re. 2009, admission to Pohnpei bar, Pohnpei Supreme Court. 2016, to the FSM bar. Pwede kaya emiyoyer qualification and admission to the Fiji bar, ebutana belsotrana na FSM bar up. I guess she's an attorney until you really want to become part of the system, you have to take the bar exam. Or karta esto karwarun and be admitted into the bar exam in the FSM. She was already an attorney. Kosilu on managerial skills, ikamelele me two things managerial skills we should be discussing is her administrative skills or management of cases. Ikamelele me on the latter, management of cases, Pelsiba has a lot of experience on that. I experience in managing cases at MLSC, telwe kiyar me kunmiyo ya o kayo kasampalong niya panaleta po Attorney General, managing those cases. Administrative skills me anane manage, miya ki administrator, secretary, clerk na office kan po ipukokan mirel kunuya yung kaun niya office. Or kareta ikamelele me tame Pelsiba kolokolain sa what understanding a legal framework in government or constitutional laws ime kayo kasamalongi and muya Attorney General ay kamelele me ay sa what na many years of experience me anki utana konong trailan kamanala po utana yanan po ko ang Pohnpei State kalangan. Speaker. Near National report. Motion and close debate. Kalaan, Speaker. Na magubro mo ni ban po ni sa kamagutak magubro main po na si Senator Edshait. Michael Colchewa. Pinita ko public safety ang kaparapar competence in HIA. Ija petak na ni public safety mo po agi. Police officer ka bang magila Pohnpei aray puko. Arana na ang kiyaramas marakapar working. Case in AG, as you got the case. Utananala case makola re-rela sa legal service. Ragapilta case marawanala to so. Maluwach ta kala. Insana rail. They can pick and choose which case na rank. Icha mi pick asalkiyan. Ikamal mas rabena dandala ko. Angke kapar angke song chorus mana ng UIG. Icha mi anasa ha competence level lo. Ma uya puko. O salario tan na sa tama kulukol na so ang sumage. Amo pa ichim ng kilan kailangan kamitin ko Senator Movit o Karusian. O Mr. Speaker, kailangan masulara ipan po ni sa kamagut kailan rutung timasin ipan report. Maros po itong kailan rutung timasin ipan report paapki wali sa kisyu laban niya riyay sa silu masaniyay uwang masaniso kamagut paitar tayo tung tiar masin na standing committee report papakuli sa kisyu laban niya riyay sa silu. Koros mautung talent sa bulman kita report masaniyay uwang masaniso kamagut paitar o ranwat tayo sa bulman kita report papakuli sa kisyu laban niya riyay sa silu siyang committee yan chayan ko. Kamu Chief. Salam, Mr. Speaker. Masalar ay Honourable pa si privilege, Lord Mr. Leader. Speaker. Kailangan Point Speaker of Ritual. privilege. Siguro wow kap. Point of privilege. Imen patunil florong Chairman Chain. Kami Senator Edwin
Kailangan muin banjil dia mulia ben kitrian kakuya. Muna ko na nga pergi karyang kapina katto ay men drailen gak wan ko partong karyang kapina mun kay tiyan su koros mga executive branch bilkan patrang trail na subukan ay bil kapung kia kak partido patrang trail amelel pergi biluya men former colleague ansho worry and legislature what bil men trailen gak katkiyang round of applause. Yang suwoto ibilman mana sansal me bilaman former senator namato liang patrang trail ni sangranet konang thailand bil kotiang ulo. Kailangan Senator Twin o kamagutin po na siya. Kailangan Lieutenant Governor o namataw kitri pagiyargak yang patrang uya kupuran ranmut. Floor Leader. Kalangan speaker, kung kupura inkak patrang privilege memia, sansal mesong ranwat mia officer kay yang kecai lay man pagdak cairan kasamuun rail melel Captain Agustino police officer to Ersan og jail kasamuun ra eu lobon. Speaker may kulo che Ay, kamto lang. kalangan iman nuwaw sakara mamot sambalwo jo pagkakalan suspend order of business o katilang ban unfinished business number isak silu. Chan sa lamo kamagutok dahil ang katiyang nambe isak silu yay unfinished business. Dahil katiyar pan nambe isak silu yay unfinished business o iban po na sa Chief Clerk. Standing Committee Report number Papua Lisagola and Risak Silu Mapit Legislature Bill number Peace Lisak Pai Lion Risagel sang Salmi Committee Resources and Development. Speaker pan po na sa Chairman and RNT Senator Walter. Kalanganan kupura mo Mr. Speaker, muna ipanyang pacho o uya pacho. Ayan siyang kaya chungal sa karatang kay ko niyo, wow. Pwede yan so Mr. Speaker, may pagkita ay chungal sa karatang pachang mila pwede tar mo o chiyangar. Ano sa ang yalamalam may chungal wanggang kamo Mr. Speaker. Wang kay Honorable Lieutenant Governor, Floor Leader o Honorable Members kan Koros. Ipachang leadership, melel kasamo namataon tet kecil the former Senator Semes o Koros may ang pachang kecil. Speaker, nuwa may pachang waldanti sa unang committee Resources and Development o yata o kamagut pagki mamuatan po kata Standing Committee Report pap ki wali sa kayo level niya risak silu uyala malam ki pagki karyaman na Karyaman. Chan sa lamo kamagutok dahil ang katiyang at mga sinampin Standing Committee Report pa puli sa kayo laban niya risak silu o sa bulman kita. Koros mo utong kamagutok nasa niyay uwang masa ni show kamagut pa itar o try kat nan masa na report. Kamu Senator Walter. Kalangan Speaker, Standing Committee Report paapkuwali sa kayo laban niya risak silu Meitan kamutan ko sanat namba riyokis silisak payo laban niya risak Speaker maway man pajawan walyan di sa unang committee kay tampayan way o yaki at tungal kapingong introducer and bill. Yay Senator Tagarty Daniel San Wenkichi. Speaker kamutawad niyaralap kachichiki consumer pricing protection. Eban song kapachayang chapter cup ni title silisak tuwawang sa mga Pohnpei Code. Speaker niyaralap kamutawad pasan kita irapayo. Kayo essential niyaralap ang kamuta song tarair consumer kan the John net kan non business kan. Irapayo kamutawad pasan kita Speaker kayo nira yay and kapko kayang Price Control Commission niyaralap mang Mr. Speaker Price Control Commission mauya Chile pen kamutan ko sa netwatch kapkawatch pan kamanayang Price Control Commission ang kak sensen me kayo
and educate public consumers of their rights with regards to commodity pricing through the conduct of public information. Nawawagi Price Control Commission banan kemanaman rengkak kawai pablengkan ni men KPSA kan yang moment puinan tupsokan akan pacota tuan-tana. Karyawan kak Price Control Commission ang kak monitor stowakan mepampit compliance on mandatory pricing regulations. Kasilumang Mr. Speaker, kamu tawaj pampilang sa watcha kamanayang Price Control Commission. Manamanan kawata fund yung mabambajowan Pricing Enforcement Fund. Karaban Kopo watch mang Mr. Speaker ang kakakala ka kamutang ko sa watch. Ang kak melal tara consumer kan. Speaker kamuta watch niralap. Aban song kapkoki business kan metame ban pachopon tanna. Ay ban pachopon cash register. Oni ang isa watches to upon ban chungolan ke cash register. Aban miya display yo to poinan ko po ban reflect ang so net kan po. Emanaman so net kan kak mangi tepa jowan tupsukan me ban point. Sa isa lang mo may business kan price mamimipon tanaw kak chalayo. Arapa jola lal ni registry. Chalayo essentially mau. Ay kamutan ko sa network. Song and kainanala was a patch. Potame pachapon tanaw and pachapon registry. Speaker pali ko sa network. Pali issue mamiya. Taro po page issue, kamuta issue. O niyarlap speaker pali riyaw labinyal labinyal okupayo me pan pajawan ng retail kan price me pan mark sang niya sa katam chabiyo. Niya isa watche pan kawait ke business kan yaman bulk prices ong tupson nan stowa kan. Leo palipil kasampon mang Mr. Speaker yay pricing of items sold via online trades. Paluwat siya may kapwang child man Pohnpei, regulation watch pacholong lalo po yung kakaway tir online business kan. Speaker, sang ni kawawa may chiyang kay mapit pricing enforcement fund. Mo ni kupo watch pan langatang Price Control Commission rangkak tatong kay isapayakan rangkak kisayang consumer kan mapan report kiyang Price Control Commission. Sa pairar may business kan uyang consumer kan. Speaker, ang iso may committee po kata kopkawa o pachola ng korong-korong committee yakar melalopsim ka na. Department R&D, Director ng R&D may pachang yung agi Attorney General o niyang isa watch Pohnpei Chamber of Commerce may ang pachang korong-korong. Committee melal chungalan ke kapung po ako uchuch mamaya sang banyan executive. Committee seksang executive o melal koronga Chamber of Commerce may queen business kan nan private sector o Pohnpei. Chamber of Commerce melal kapung ke kamutami niya isa watch chungalan ke kasal po ako private sector yang kamelo uchung free enterprise in business kan. Abniya isa wajak sa committee kamelalam control or regulation. Anana miya kuangka ka upano tara sonet na kan mang Mr. Speaker. Isa lang child chorus ka to watch matupson me patch-patchon istowa kan. Pricing so noon sa isa long consumer kan. Ay ma kamata watch song kawait katilapan kak song kamanata o kupurata mang Mr. Speaker. Ang isa makorong-korong uyawi pe kasal miya ni mula ang korong-korong speaker committee o palikores jungalan kiyaw panet o ujungata kamu matawat committee ay so committee korong-korong speaker sepil tiarata irakasambalyo mapit exact change
Sangsal me kayir business kan komban katla net poinau chala eusen tuisak tuau. Stowa ka bangkan pagmang ka mesojeni right change aray pachawan ng police the sojali bilbil ma irson consumer kan sojaman point. Speaker rawa chinanang kasambal po senjeu sangaman komban times kia ngaramas tepe nan raneu kabaca times kiyang nan sombareo lapalan profit mamian riwasa me committee sa ro pilpukati yang nan kamutawach exact change provision email data kamutawach pachosang 234-21 oban pachot yang 234-21 LT1 Speaker Committee nan executive kupurata me kamutawach pan saan sa ikilong nintuwa match o pagi recommendation na nanalta o pagi mumot and kupreto o chungata committee report may Mr. Speaker. Ay match nuwa may Mr. Speaker kagwalan sa committee kayo tambayan wayo sa kakita. Mamiya kalabak kay nama ikamela committee members ano batar sa pang irayakan. Kalangan ng kumurong speaker o kalangan ng members ka. Now, Senator Walter, Mieter Masanapin report. Wala si Senator Movic. Kalangan speaker iyangan ki concern ko imebit report maaptunak we ay babam tame kamumutan ko sa network moment parts of it moment kosa ilang addressing issues of behavior. Esoto ikosampal ko po iban address iropayo memnan report ko you because I can understand educating consumers on issues. Periodically monitoring whether retailers are acting in compliance with mandatory pricing regulations. Yang kosampal ki free enterprise. Ikamelele me pricing kosanti kanin business kan consumer demand me banana na dictate pricing on right so kan we do mayor kosanet me they have to price within kosanet in pricing and they have to price within that. Because probing into situations and complaints arising out of non-compliance, ikasambal ki iro nepit na kan puya ki niyan sa koros me we have human error involved in here. O kiniyan sa yung me business yung ban price tip so yung sa pung we ki aban integration in me uwang atar non to comply with this. O kami bang kulay rin da esa bungala. Chalar yaw man kay ten chalay awoki that triggers that probing non-compliance mayor nan rawong ata ko sa nito or tayo but ikamelele me niya tayo ang kawata sangan ko sa nito tayo biltaw tilaka woman pilmentik tayo to micromanage yung woman business ka ban managerial business iko sambal biro pwede tayo struck kamelele me ang sa koros ni aramasaban info nan uyata pricing in tupso metron to tong kabang kulat taki yung price na surupan ay sa koros na ban utan niya ang sa maraban sa bungala akatailen intan maraban ang sa maraban sa bungala ro nga ta ko sun nito iya kus concern ki ori ikamele na me mo ay papam imeniata ko magutan ko burbulang kamiti na renti Patrok yan purong yung detail ka no utan sangan sang metami ka sa sayaw ko nongan yang milaletes amoy pagi korya manong alang Chancellor Mayor kamagut yung amolay pan po na sa kamagutong po na sa Senator Perez. Madam Speaker, wenagis pantala by Troy. Pwede mayor kamagut yung may tami man patrol na sa mga yang report ang mga tayo masa ni kaumataw o sa nato ay mga tayo wakata report ang mga tayo masa ni sa mga tayo kuya kalangan speaker
Kailangan. Kung pwede mayor, kumagot yu ay paan po na siya, kumagot mamiya. Itungal concern, tayo kumalma. Motion po itaro, tayo sa bulaman kita, report pa ako di sa kayo, laban niya rin sa silura. Standing committee report number Papki will Saxilula and Saxilu Mapit. Other matters, February 21st, 2023 letter, Sang Salmi Committee on Judiciary and Governmental Operations. San Salmo report wood, report long sang committee in Chayan ko, karatay paan po na siya, chairman in Chayan ko, Senator Edwin. Of information, Mr. Speaker. Na kumpulo yan, may paan po na si Senator Net. Kami, Kailangan ka mo, Speaker, ay tungal sa karanwa kapataban. Ikamela magtayo sa kati red lao mo rin siyang bartuaw. Treasurer katiran wat paparet riyakit riyak silu. Amma kati riyakit sili sagriyaw. Aramuran sambartuwa wagta na prang kati red. kumpulo tayo, iban, pula sa mga Senator Edwin, ito ang katlanan masa na bak. Aban-aban na kita ko bro. Kami Senator Edwin. Tukalan ko ni ang patawan ulian ti sa ulmu kamtinchen ko tuan yata kamugatyo bumotin legislature watan ka katoropo standing committee report tapku wali saksilu level niya ri saksilu sa bulman ti Chance lang mga kumagutok tayo ng katlanan masa na ben standing up the report tapku wali saksilu laban niya rin saksilu sa bulman kita koros mautong kumagutok masa niya buong masa ni so motion po itarok tayo katkat ng masa na ben report. Mr. Speaker Kami Senator Edwin. kaya kailangan Mr. Speaker mo entitled katir report what mo na san salumaw out ka mo kayo mo na ipangambil mabil pang ko ng kawawa even pa kita yawa sa Senator Net Song in reference ng report what Mr. Speaker, mo inan kalender. May inan kalender na siya po nga report work na po. Para iman ang uyawita daw kung bungalan ang kalender na 23 instead of 32. Kumtola. Eh, kailangan Mr. Speaker, mo inasansal mo o taban mo in other matters mamiya apilio na patrolong ng supplementary session na pitta poy-poy senator ong raan kayo na patrosan po ang poy-poy naman yung atay senator na sudah yang patang session kan mamiya kusuntin session kan mamiya pero ong nan kawawagan mamiya silikoyo ya wita o ime ya appeal pen ran riyaw masansan ay mer may men songan leo pele kita me I kapita ya ran tayo on kao pen tama mi yung otre kailangan Mr. Speaker Teka, kumal ba minute yun? Wali saksilu, laban niya rin saksilu. kaya kailangan Mr. Speaker nawaw imin pagkita report watan ka kupurang committee po aki kapalitan sinwasakis makunang sentelew apalita o papertong ng mumot kailangan Mr. Speaker Agreement. Chansal mo kamagot yung report pa po wali saksilu, laban niya rin saksilu, ang kapurpulang kamitian chayan ko, koros mo itong kamagot ang masa niya, uwang masa ni so, kamagot pa itaro, report pa po wali saksilu, laban niya rin saksilu, kapurpulang supplementary kamitian chayan ko. Speaker, Senator Perez. pantala po bill instructor
Men ada itu time frame niya instruction ko yang ginatawang proto. So the time frame for motion. Kailangan Mr. Speaker, Comment Senator Atwood. Mr. Speaker, essential may ira kasang baliw metra may panantian ang session na ito ang puroto. Ibe kailangan Senator Atwood. Ibe patawan. So the time frame kupuran chairman o committee. Kami lang may committee correspondent nanti yang tatok. Kaya katla mo tayo kan kupura Senator Perez. Ima mo kan. Niya Salam, Mr. Speaker. nasional rekan provinsi floor leader. Galangan speaker men pajon yata ko magi topik challenge ketiang ban item esek silu me esek pai me pil calendar kariaman Jangan selama ako magutok sa ilan katiang dan basic tayo yung pil calendar o pwede yung mga karyaman pen kamagutok tayo katiang pan pil calendar o pan ponesi chief clerk. Legislature Bill number FQ walisak wanula yang reisakeo Legislature Draft 1 of Bill for an Act adding a new section to Chapter 1 of Title 32 of Pohnpei Code to provide for investments and for other purposes ungni karyaw kim saklang watawat Jangan selama watawatin bangan pil karo tayo pan ponesi Madam Chair Senator Movik Actual Chairman in Finance. Pwede ka magpuwa tayo pitata PPA Actual Investment Ivan kupura Kailangan, Mr. Speaker. Chairman in Wow. Finance. Niwaw men kamagit kumot ka sa palwa challenge kak. Pagkatamasa niyo makaka kajiyanan kim saglan watawat. Kamatang ko sunod ng beb kuwalisok wano level niya riso kayo kakakariyaman. Jangan selama kamagut san Chairman in Finance dalam kajian masinaban kamamatan ko sunod of kuwalisa kuwano laban niya riso kayo LT1. Kalau sebutun kamaguto masa ni uang masa ni so kamagut paita lo takat kat dan masinaban kamamatan ko sunod. Kamu Senator Joseph. Kailangan speaker ni oralap kusunod watch paan mo itian sa pulmatay paliyo makinapapali pakoton aramas paliyesit unan wawa yay Pohnpei Port Authority ren kakaniki manamanen nakatala siya met tepalakanan paluwo nagla om iwan sumur me second kataniki yay investment ran watch kusunat mo yung mo resosyo mo itang kawawa kay miya apta me sa insal matana resosyo mo itang rairen nakatala tapalaan mo ni kusunat watch pan sa patata o mo itang rair ren pain manager pain kachikila ta pachowala chekan mo kunayangan nakatala ayay match my speed. Kailangan Senator Joseph ang kawawan kamutan ko sunod niya masinaban kamutan ko sunod. Mr. Speaker, Bago bro yung progress mo, Senator Atwood. Kamu, Senator Atwood. kailangan Mr. Speaker, ito nga wawang kay Bill Committee, essential mo kami, irawat, wai ikatuang kasambal kayo, kusanat wat, iyagis pilikin perkama cooperation kan pil, pan no will invest money niya trial wogan nan sabon trial transportation zone toda na kamaula re wo bilisan may paliwat tribal kan nan tiyang peki sawasang ligi po ang bilyang sawas re niya sukan na will create investment. I just hope na mabil ko na and will be a cap on when investment na miya o moni bukat ang kakpuralang kamapan po either phone wap o te nan airport ibi batawan gamet Mr. Speaker utana sensan mo na meron po wap na
utan can generate revenue in Port Authority. Dalian Airport, it's probably highly subsidized by seaport revenue. Ibilapten, magkatayulipan, patawan Tepron, sa matay bulletin port minsan what, near Kakairo, magkukusilim, iray may bangkap ready, departure fee, which is good. Knowing the full expense of the airport, bang kuburburti, may iyasan na may waibagon bang taran kita. The cost of operating the airport is going to come from somewhere. You know, I hope na kusante magtay ba may tayong rail, Rankak invest. We have been questioned investment. What may only it just feels too general in terms of may tayong rail and invest. Rankak invest o nagis details ang tama niya so but one data mo try concern on komutawat is not that the surabayan support but knowing anan kan niya nan transportation zone o zone try kan irail the nok invested minded sang aray pa pileo reinvest mo niya ong nan Port Authority ang kamaulagan tabil apaliki po inan tron tatong kan maniyan so aray mo ito imen register issue at mo yung kasambal run bilkak we're working although we allowing them to do it there are some issues may ray bilanan apalinan paliwat kalang Mr. Speaker. National Brand, kamutan ko sa Commissioner Mopi. Kalangan Speaker, pwede niyang ekis moin sawaso kawewe kecil memuat cama kapkata kosonnet na mahitang PPA niya autonomous agency yo. Pilki yung rail financial independence rin kata-kata nga na rail tatok. Ikamelele me irame Senator Edwin Casaleta me ananapan resources po yung kakamawila wasakan me niya ang port o wasan pa itisompirte en kakpiltapo na rail expenses kan ikarapawat marepakpaki investment wagi investment marawya me langkoson na tayo so what iroti ren invest nan outside of Pohnpei nan tangkan akatayal koros may investment ng Tanggan Pohnpei, struct generate additional revenue te. Women may rail center marunak ng Tanggan and kaklelwayo marakak tatangki. Ari isto kami me i-rail ban become very frivolous na rail spending abe maraban invest outside. Apatain sawa sa ang rail niya rail ban invest money kan nan wasame kak return their investments higher than what tamare alyaleti sang nan tangkan na niya Pohnpei pero bilkak tatonggi o tapo na rail tatokan nan port arimet me mo imenyang sawaso kasaleta me igara pa me repakpaki kiyan ni renkak ni mo yung rail renkak invest outside of tama ko sonnet ko sa nit rancho kalangan Via National Brand, kamutan ko sa net Abku Alisak 10 Labanyari Isak AOLT1 Mona 500 Tumiti kamu Senator Joseph Kalangan Speaker kakengki iran kupura mesan salah sang chairman na tuwen ikamelele me masaniyata po kakuyamin kawitiyo ong paluwo Kata kacin tepacuan mun kilar na katalamuni arasya pali ananakan me kundangan na pol nan paluwo Bibilman kasaleta manan ko sunod watch melon me general Muman investment merapan uya ban proto peyan ko sunod me uya manaman so watch pacunan ko te sa keu riyaw level nya epuki issue
Shantier nan section watch yam moment public funds ban invested. When torre investment buka and then on pangla wasame kakachen suchupuroto. Ari I kusona tuwa che inaputi nga che tama wiya man ay so watch. O ipilmen kamela le me port o management paluwo tan paano pan kanayang right yung alta sa right decision na nakatalamuni ni arapan chanaki. I would like to give them the benefit of the doubt marapan kachangaway paluwat ni siya mobile mesuchupan eleta kapalong win Pohnpei mo. Renek prove me wrong. Inangin kusunat watch ako nang papaluwan kak nakatala at paano miya tepalaan mo niyo nan parin mo ni ka na irait yang ajaran kak nakatalan pang amami tepala ma wama bisu tepala ikamele marutara pan totong kiyang ananakan mapan kak konengan na pala alangan may speaker. Kailangan Senator Joseph ang kawawa mamiyayan. Kami, Senator Carl. Kailangan may speaker. Iman patayon ka kawait kan mamiya. Kapungki da mamiya sang chairman and finance. Chayan ko PWDC. Amo na ibang patayon itong arwaw. And patayon may patayon min lang. Nan mo lay wala pan kupurumi. Wang ki honorable floor leader or honorable member kan chorus. Wang ki iral ko may patayon chayan ng kalari. Ikapin ko kawin mami porque esencial na niya so me COVID lal Pohnpei sola wasa pipi kak tao kalaboran ale sa wasin moni me nagnagla arkara yang kapalin moni me loyang nanaso po ko magmagadin shop magmagadin sombira po yak miya don do daw magkamalti probil payama po miya program yo me pada BBA merasang investment abali contoh tok ranwat contoh tok kan yang ren beliin kak save or PPA match when aray salary kota lel percent issue ma contoh tok men wiya tatala ko wikriyaw lel chala issue ragak nakitala lel chala issue PPA bankin match o money it can invested investment what wiya magmagad ranwat लेकिन कोसन्नत में पाटो मोटा इलारी का मेरे लिए कोसन्नत वोट माँ बांका mana mana abil 500 lap miya pay kasal ang investment kasampal wot ma pali tontang kan sansal mamuni wot apali irai tontang makin retire tabil resign sang BBA o niyanso me sombarin retirement ko sudah santat sombar wani sa kong wani sa klimaw esansal may right on the dagan PPA kan ma-retire nan madalang asore tungalan kinsa na mo pag one money maran nagitala PPA bill match so say right nan madaling sombar limaw makolang ray loy ray lala full benefit in social security ari kabungki kaway din chairman in finance and may yang tadagwa din tola mo and bill chancel kaway din chairman in chayan ko ren kanayang aray to talk with milan no mom ren nagla mo ni arasya pali ki ananen PPA te bill ananen iray to datangan anwa uy tungal iran kapatapat kailangan may speaker bu answer Kamokit pero itong timasan Amen. Masyular, masyular kamumutan ko sunod ay paan po na siya kamugit mamiyak kailan rutung ito masyular pa koros mautung kamugit masyaniyay uwang masyanisyo kamugit paitar o kaya rutung ito masyular pa kamumutan ko sunod at kuwali siya kuwano laban yan riyay siya kaya waltiwan pagyat ay paan katlanan karyaw o kaim siya klan watawat ak tayo paan choose ni roll call aro tayo paan po na siya Chief Clerk Senator Abram. Hey. Senator Abis. Hey. Senator Artui. Senator Carl. Hey mine Senator Daniel. Senator Edgar. Senator Edmund. Senator Edwin. Senator Edsite.
Senator Johnson, Amen. Senator Joseph, Nay. Senator Latorre, Senator Leka, Amen. Senator Loyola, Senator Ludwig, Aye. Senator Movic, Amen. Senator Neff, Amen. Senator Perez, Amen. Senator Simina, Amen. Senator Walcher. Amen, Mr. Speaker. Hey, and chancel sabul matay tato to usu song kamatan ko sa net epukawali sa kwano level niya riyasa kayo LT1 A riyasa kayo o sa tamawa ran mo tayo kamanala kamatan ko sa net Legislature, Bill number Philippia is a file and is a create for file. chancel me kamatan ko sa network pan the report long sang finance karataban po na sa chairman in finance Kailangan may speaker ni Wawo Karakarak, motwa dyan kak pagkataon masa ni kamatang ko sunat ng peslupo kayo sa payo, lapil niya rin sa kriyaw, nintuan committee, kawait, jailan kak nagkatala ko sunat watch. Kailangan may speaker. chancel mo kamagutong sa katiyan ang masinapin kamumutan ko sa net silupki isak payo lapil niya rin sa kriyaw karos mautung kamaguto masaniyay uwang masani so ocean pa itarok sa ikat-kat na masa na kamoy chairman in finance Kailangan yay ko sunat yun, mesong kusyongan wukatala sa Pohnpei Personnel Public Service Act. Nintuan kamataan wukatagala ruwa siya kampaan kamarayan kak. Isayang iray sumbataan kan me chungalan kiti siluko cup, the credential cup. Nintuan sucupan cik siyang step level riyaw o isa-iso ang kak wiyawi sucupan ta siyang paytay and muriyo. Ikamelala me masan dahil masan ni yaro wewa palikan korus ime man piliw kalupayan committee at chungal recommendation. Speaker, kaya kagachel ta alang-alang atang ko sunatin budget to ruwasin ko sunat na miya wiya pentoto ko yung chay bang kasik na kampaan kamarain pa kawit to ansyo karan paan kagachay na palira ayay mat may speaker kamoy Kalan speaker, so even bataon may on file resitana na pemasin pe. Kalangan. mo kamgubra chancel me pwede kamagutiyog thailand katlanan masa na utanay inarta roy iban po na siya chairman in finance and kakilong motion and file nituan recommendation thailand apaliyala tama chancel siyang Senator Perez entertain yung motion and thailand file Kariyaman. kailangan speaker ma kung na nga ibilman kamagat mo mo challenge kachin file chancel mo kamaguto wagi ka try katiyang arnan masa na po trial anana entertain motion and file o imawiyawiyar miya kariyaman pan motion o karos mautung trial and file kamutan ko sa network masa niyay uwang masa niso motion po itarok trial filer kamutan ko sa net silubri sa payo labi niya riyay sa kriyaw Legislature, Bill number Pohnpei Segisula and Silu Legislature Draft 1 of Bill for an Act, amending SELA number 10L-99-22, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2023 and for other purposes. Minotawat kayo. kailangan speaker pa po na sa chairman in finance Senator Joseph kailangan speaker ni Wow bilmen pleo kamakit kumumot ka sumpalwal challenge kak pagkata maasan ni kang matangko sunod ng patabo kayo sa gusto labi niya rin sa ksulu o katlangan watawat kayo makonan
Agreement. Chan Salamo, Kamagut San Chairman in Finance, Thailand Katlan, and Masinaben, Kamutan Kosanet, Papu, Isak, Isu, Labniar, Isak, Silu, LT1, o Watawat Kayu, Paros Mautung, Kamaguto Masani, Uong Masani Show, Kamagut Paitaro, Taitat Katlan, Masinaben, Kamutan Kosanet. Kami, Senator Joseph. Ni mojabat maing speaker ye question attach me pan kamanata wan muni me pachpachul wan chala rianan bakit tuwa puki when isa chunto talk man me pachunan pung lan kokung ako malti sampan kan pan kamarain ri embilgak sainsal me suju muni kap chay panga chikita ki wan muni wat pachpachuyanan budget o yun pan siya ng budget ye karapan mo ni what yo dami pa na pali na yun maing speaker Lawan Senator Joseph Pong Kawawan, Kamutan Kosanet, Miyadra Masinaben, Kamutan Kosanet, close to be Pagpagtaro Kariyaman, Thailand Lutung Masinaben, Kamutan Kosanet, Karos Mautung, Kamaguto, Masani Uwang, Masani Show, Ocean Paitaro, Thailand Lutung Masinaben, Kosanet. Karos Mautung Thailand, Sabulman kita Kamutan Kosanet, Papu, Isak Isu, Labniar, Isak Silu, LT1, o Watawat Kayu, Masani Uwang, Masani Show, Kamagut Paitar, o Tay Sabulman Gitar, Kamutan Kosanet, Watawat Kayu. Legislature Bill number Silisak Payulan Reisageo LD1, a bill for an act adding a new chapter to Title 39 of Pohnpei Code entitled Consumer Pricing Protection, amending Chapter 3 of Title 39 to provide consistency therewith and for other purposes. Uniwatawat kayo. Chancel na Kamutan Kosanet, report long sa Committee in R&T, Karotayan po sa Chairman in R&T, Senator Walton. Kailangan ng kuprong speaker ay wawan kay Japan kuprakan. Speaker man kagumamot and pukata Katarobuay yo kamanalan kayo ng watawat LP number Riyop ko silisak payo labanyar sa Riyaw LP1. Kariyaman. Chancel ang ako kamagutok Thailand Katianan, Masinaben, Kamutan Kosanet, Riyop ko silisak payo, Labanyar sa kayo, LT1, o Watawat kayo. Karos Mautung kamagutok, Masani Uwang, Masani Show, Kamagut Paitar, o Taigat Katnan, Masinaben. Kamu Senator Walton. Kailangan speaker. Kamutan ko sa Riyop ko silisak payo labanyar sa kayo. Managerial Pachowan Consumer Pricing Protection. Speaker, kamudawat sang niyay sa karata agasin kapuan sa malaro. Me pansong ma mumot kuprela o kupreta pang kamanayang palisilu ong title silisak tuwaw sa mulchay Pohnpei Code ongir Price Control Commission ong kapko watch speaker. Niyaralap may Mr. Speaker, paluwatch, palikayaw, kawawata, tuksokan ng stowa, o yang aki, ira orchungkan mapit sa total price sale at retail and retailers. Speaker, kay naman yung pachota agasin kapuan mapitata, your responsibilities kan. Maban kagalaga kaumutan ko sa Netwatch. Sainsal me Price Control Commission maban kawasan na kamukut watch. O niyang isawatch sawas sang Attorney General, Department of Public Safety o R&D Department. Palikan maban sawas kipano kakalaga kaumutan ko sa Netwatch. Nimelal Price Control Commission maban kamaway kaumutan ko sa Netwatch. Wasama committee man kayo kalwa ng kamutawach yang kalwa may mumutan kupura pricing enforcement fund ma kamutawach pang kamanaman lang kupo pang kamanaman taong isapakan pang pajoti yang ng kupo watch and kak sawasya kakalaka kusanat watch. Mayang Mr. Speaker, ipakinuha mumutan kamanalan kayo ng watawat. Ay image niya kalap na motion and close. Kailangan. Chancel mo Taigat Katnan, Masinaben,
kamutan kusunod, Rio Pislisap tayo. Una iban po na sa kamukutak, magpapuri po na sa mga Senator Exite kami. Plan, Speaker. Hey, Michael Kachewa, Wanggu Komi Speaker. Your leader, amo members ka na Korusian. Ito ko sa utang ni Pega Salkin ng pila po. 1,000 per violation. Working lower change 1,000. So ang kuras 1,000 nan. Apkainte no, chonto tawag, owner mo bang point. Asong mga government, what we are pricing, government, private sector, we are pricing. Pag isang free enterprise o fair market value mong nan. So ang kamudan ko sa nito. Amuman anti-private sector pila. Kan kamilen mo, imi kamilen. Meron ka uwang yung mo $1,000 per fine. Kung yung transaction, yung violation. Huwag may isa pong na, chugila change yung 1,000. For private sector, change ka ito natin sa pong pangkas, huwag kita change ka. Nasampa po kung miya tax separate sang commodity price. Tapos paso siyang palaw, rival sa total price, siya pong commodity yun. Kapag nilarang cashier, arakiyo total pricing yung haki tax. Iya pa kami pay kasalkin ng pila. Meron $1,000 fine po. $1,000 fine na. Kung ang siya, felon quota. 1,000. Maximum, 999. Hari ini, ibig kong karyaman kaya mo ka kamugutan kapopularan committee. Kan check mo kay violation ka. Kanjong chonto dog mo ba kay owner o marang kay. Working human error, owner o. Working, question mo rin na, makasyo sa kaulan ng market, ayan, $1,000. Pagmumunod pila, ginopen tayo, wasakan. Alangan, Speaker. Speaker. Alangan, Senator Exite. Namuna iban po na siya, motion na iban po na si mga Senator Walter. Sengzel me Senator Exite yang committee in R&D. Ichi may sakar kita, may pagi, ay so korong-korong uya-uya ang kusun natin, Speaker, kich may chata pag korong-korong ki. Sompar sa korong-korong kusun natin. Ama, concern sang Senator Exite, and manlaw yan pa siya ang committee speaker. Kailangan. Senator Walter, Senator Movic. Kailangan, Speaker. Iban, purong ato reiterate ay concern kay kusunat mimiya po ikamelele me etotila o songan dictatong business ka yam mo na ray bang katangaray business. Dami Senator Exite Casaleta, esto saupong. Pues, stowa ka, pagtoto, resto ka kita change puegi, kabil kola tank soto centeo, soto, okay pak soto coins. Ibi ko sa email, mi ko sa iya. Kabil ka kola tank soto kuarat. Orimiyan so me, katel kitiyonan kosonnet menta exact change. Wawagi, ay sa uyo me, armas pan kola sa trial exact change sang nisto ka wag it's a violation epiluya insa na naramas may bil kola so wawin dang yung rosto ka exact change o kakita something in exchange it's up to me to say yes or no met katal bang yon ang kusunnet wagi and daw ya mo na tayo ban enforce ang one provision ng kusunnet koryaw tami ko sambal ko katal kiyang responsibility on Pohnpei consumer price control. What you know? They'll not represent me. Concern kayo ko yung rail korong yung year site pa kayo port wa meet. Ito kami alam minya may ko yata ng 4 years mo nagtel yung mumot na legislature. Ayam mo na tayo rail ban enforce sangon mo mong gusto nit magtel yata. Kasi luni rami ko sa malki ang pricing mo. Huwag na human error is involved to price sa pungala ko yung nukapo ay epiluya violation, immediate violation yung. So, ito liway kita yung business ka ang rail run ka kapungala tami sa pungan na rail system. Try mo mo, try banaw tato. Try banaw kita laro penalize business ka po yung miya sa pungalayo. So, ito daral na run correct run miya process yo when kak determine mas sa pungalan pricing yo mo te utan intentionally ari
mo ay magamataw istro naman magtraila nanap ko tiyan ang kosanet sangan momon ni roka po yaku momon katrail bil ko tilaro bil ban micromanage ya momon private sector ka ata na paliaray business wala nga speaker Iyete masalah pen kamu tahu kosanet Commissioner Dorotun. Class Speaker, my essential moment may legitimate concerns on both sides. Whether you're a business owner or a consumer, there are some really legitimate concerns maybe in terms of the consumer side. Ipitawang kami alam mo sa one issue exact change mo mangay magwala nat ni stowayo o nang ko po yung kasyan tayo sa kay wala siyang slisak tuwaw mo kay kin kakatarkila Israel hindi siya sa tuyo palaw din na siya mga kanuyang siya ma karasaba you don't have the exact change raginaw tata mamie munchen moro kay mamimiseli aragin the aramas makashiro pingin patikata na sinro ikatogal pong store when a person goes and buys something there is a price on there and they expect you to pay that exact price mo kasambal bo kay anso mi anso no tan cashier kan raginaw tata kiwi short you maybe 1 cent work short or should be in the market is the way long mo kaya so man kamang guru senator man will come complain central you know 1 cent is 1 cent kaya so it also makes you think when so araganaw tata kalautela change marang kapre ang ukak Sentry awa barawan shorter area to sentry or that to kiyamu simply now. You can ask yourself, well, are they kind of overpricing or they have someone sinabi buka I don't know how it's going to work out. Is it mamanga work out na issue na penalty in terms of time center at Shaikas Kasaletaw being that it's doing ang karong it's doing R&D, I think it's a bit excessive. I think mabanu we ni someone more shorter with a clear direction in terms of how you know the store is always going to pass on their losses. It wasn't maybe like some of the negative ramifications of penalties is that a store or a business person when they get penalized, if it's going to hit them really hard, then obviously there's going to be a cost that's going to be passed on consumer and pick up the tab on that. So kayo song riyaw ka kuya, mela report is a report. Pilet pileu. Remami concern nan pil mo konang I don't think that the whole bill itself may concern mo konang Thailand, but mami issue mo interest ko resolve niyan sa mga watawat kariyaw in terms of floor amendment sang issue kan melal Israel kan melal tagis niya Israel background and the business the concerning and palian business masuk resolve nan floor amendment then I think on the second reading mautan legitimate concern ka ba miya o spell out ka semua Mia try kakin kaprela ko Thailand address those particular areas nan pilo mo inkoneng Thailand I'm primarily a consumer. There are certain things you kind of wonder about but then again we nan so one economy towards Thailand utan competition at best is
non-existent. Mie cases me I patrón wo que me mustawa ka na udato kung kipana poi atamia competition. So one issue buka when you're a consumer and you hear those kinds of someone issue porta tuwa mo then you know you kind of wonder yeah what's some competition about balance out pricing of in a real free enterprise pricing competition can drive either prices going down based on demand or supply it will be the ideal thing to let free enterprise operate. Of not a small economy such as ours, you know, a little regulation about this balance out was kayu well consumer can consumer business can decide get together or you know set a certain price or that's it you don't have no choice. I concern in terms of how business practices is. I mean the business community has an organization in itself. My community, decide to set a market price. I mean, consumer. Where do we, as a policymaker, with or ensure that free market pricing and mere competitiveness and either drive the price down or should there be price gouging bank end up mere perky and so on supply in mere business you decides that they're going to drive up the price and then we only for us a little bit of government regulation in our case working scale in a trial economy, it's almost deserving the government at least ensure consumer in such a small market, we're ensuring the consumer is at least has some boom we have an I see both sides. I understand the concern on both sides. You know, basically, number one concern in answer what poi laut lan tip show or song kan me. Poi laut lan tip show will translate aramas demand poi minimum wage and quota, demand poi salary and quota. If we're not gonna increase salaries and meet those increases in pricing, as policymakers, a little bit of government regulation when balance out Mr. Speaker. Langan Senator Edwin, masyalahat ay baan po na siya kamagut tung timasa na pen kamutan ko sinet. Horos mautung kamaguto masaniyay uwang masanisyo kamagut paitarok tayo tigutir masa na pen kamutan ko sinet. Horos mautung tayo sa bulman kita kamutan ko sinet. Riyap kisilisak payo laban niya riyay sa kewal T1 uwang watawat kayo masaniyay uwang masanisyo mausin paitarok tayo sa bulman kita kamutan ko sinet. What Ronald? Kamu Chief. Salamat, Mr. Speaker. Silahan pampona sa floor leader. Cakap Komalma. Dahil Kamal Military. Kamu floor. Kalangan Kalau kay kat kan bill calendar o ibangan po na sa floor leader. Kalangan speaker jungal sekarang wow sebal man speaker luar men patun ngata kamaguto pag challenge ka katiang wapali na basic lamang may resolution calendar. Dahil katir pan bill resolution, the resolution calendar o ibangan po na sa chief clerk. Legislature resolution number appeal may sa kunulayan Legislature draft 1 proposal for resolution
requesting the Office of the Pohnpei Public Auditor to conduct a thorough audit of the Pohnpei State's investments in the Caroline Fisheries Corporation for adoption. Saan salamat resolution watch report long sang committee in R&D kardaman po na si Senator Walter. Kalangan Speaker, kalangan members, ewawan pach-pachoche. Speaker, nuwaw, men kamagot kumumuotan po kata, Legislature Resolution number opkilmaysak wanaw level niya riyasak silu LT1 o masani. Kariyaman. Saan salamat kamaguto Thailand katiyanan masalaban kamungutan resolution of kilmaysak wano labinyari sa kriyaw LT1 koros maudong kamaguto masaniyay uwang masanisyo kamagut pa itarok tayo katkat nan masalaban kamuy Senator Walter. Kalangan Speaker, iman walnanti sa akong committee o chiyang kay uyat chungal sa karmisik kayo man Mr. Speaker. May yan kak melala orala pa siya kamutawad Speaker and kak ilak pagki auditor's office and audit CFC melal pelyan sa bulmachay investment kan nan private sector watch. Speaker ni came sa clan resolution at pachowan 10th regular session. Sa machay kach nan 25th special session. Rino mo may Mr. Speaker, kami pagki resolution watch ang kapantalang lakap wa floor amendment nyo bang pacholong o bukit sang 10th regular session o pachowan tiyang 25th regular session po yan kak in line ng sa ulmatay session which may Mr. Speaker ay pagkakariyaman. Kariyaman. Saan salamat kamaguto resolution number Abkilmaysak wano labinyari sa kriyaw LT1 dan kapantalang lakap koros maudong kamaguto masaniyay uwang masanisyo kamagut pa itarok dahil kapandala resolution number abkilmaysak wano labinyari sa kriyaw LT1. Kamu Chief. Legislature Resolution number FQ1 line Riyasak Silu Legislature Draft 1, a proposal for resolution amending Rule 1I of the Permanent Rules of Procedure of the Pohnpei Legislature pertaining to the reorganization of the legislature for adoption. Kanakan Chief, saan sila mga report takamutan resolution mo report lang sa committee in chayan ko karadaban to na sa chairman in chayan ko Senator Edwin. Kalangan Mr. Speaker, nuwaw yung patuan ulian di sa kong committee in chayan ko tuan yata kamagatiyo umutwat ang kamanala yalar epko na isak wano laminyal rayisak silu Mr. Speaker. Saan sila mga kamagat mamiyak dahil ang katiyanan masalaban kamumatan resolution of kuwan isak wano laminyal isak silu LT1 katiyanan masalaban o Mr. Speaker, koros maudong kamaguto masaniyay uwang masanisyo kamagut po itarok tayo katkat nan masalaban kamumatan resolution. Mr. Speaker. Kamuy Senator Edwin. Kalangan Mr. Speaker, may sansal ma resolution what yawat kutroisa ng committee o itaan place ng supplementary calendar on the 5th day. Sansal mo dahil sudah tawala ayo dari pukpuk teranat. Main tama mia mainan kamu betawat committee song report kilong an LT1 main original submission in language in resolution what near patrolong patrolwan ne watame committee niatek nan rule patapen rule what Moin essential mau ni ikaw manan 8 legislature ni anso patoi isang provision what non supplementary rule tam we are recommendation anso what LT1 yung patromote anso what and kaprelong the original language me patoi isang non supplementary rule o kaprelong mabang kamana-mana ang kakopurpurlong ng supplementary rule. Mr. Speaker, may irawat ipatawan
Main kay tu main we am tipso yo me nanso me patoi sango mia garap o ta me withdrawal mo na sen salunga me pil aramas me withdraw pelo mo in pil mia garap Mr. Speaker mo in tami niaso kami dite ka ro mo in enrollment Thailand ka kale ta mo in basically only ni patuan rule what and ensure me mo in katrail kan me sa kulman ka responsibility ong kopuko lap me amendment katrail an ki katrailan nantiang apale ni momio me pan kolokol koporo-poro likilikin momot wat momon ban kamang guru chairman and chair ko masong-songan report kau-kawawa irawat me pilbang kagate buya kambe abi patong kamelala mamuin tame rule what song-songan buya and ensure me Thailand sabulman ko puko Thailand pil wan ko puko wat o nantiang wana kak Thailand ka kolkol ko poro wow nan pungatay I sudah patuan me koneng Thailand uya ke tipsyo wat ko Thailand kapung ki Thailand ta apan le lang so yo me utan essential mau yang momot wat makarasebe mangai chairman in chair ko utan kumai kamelele mai uya puko wat selang mau bagi uya o isote oke and committee pek wasin momot wat rule wat mo itang trail mailan kak koson sapal o kamukita o kiyang aramasmen mo may pepe mapangkakan uya puko patuan met ito ko ikutay koros re imen patuan rule what withdraw committee pali os recommend ito imen patuan kita mamiye o kalangan promo Mr. Speaker. Speaker. Kalangan Senator Edwin Kawawagan report. Comment Senator Perez. Kalangan Speaker, ibanoniang kami diancain ko, email essential me, moranai watake report, ibanonda me agut me, elemoin koneng in banawan po, koros wali ben kak, mang ibil banawan kasik me ban mie, floraman menong resolution what kami men banawan yarlap Speaker essential masam rail person dia kosanne di wali ben way o sinway chukutungkan person dasang pon fair representation ri yaral ban wakat rulewat o kategorikan number IPM ban kak problematic Mr. Speaker bagi karasabe di person water kosanetem way laut kan Israel ban me pahamen rano Israel me pahamen kan syudaban patu kamokitiwa puyawi reorganization puyawi aban syuda and way Israel voice dari iman kak sansan me samral person sang ramas wong ramas puya ramas a rule we me good manabali kat what some material transaction kan and gak padon ni we pay maban call pagolo malay
Magdalban sa pulman kita kamadawat iagis pergi buagi ita kapem gejalta. Ini padawan masakomo. Me paamano iralte sura parato iralia weleven way lautiu buagi rai tol mela. Akamukitiu patrolong o poita buagi nambe wet gitugila. Ye tol per o ong sa material kamadawat. Kailangan Mr. Speaker. Mr. Kailangan Speaker, niya motion pen. Mr. Speaker, Kami Senator Exide. Kailangan speaker, ay ko jay wow. Inmen, kawag pila po, umana introduce ang iyo. Pila ka pila views lang, intention ng pila, ang kamukutisang mayaman ng tawaw. Ataro, intatore, quote and quote. Aga siya niyang kitsila sa mga kamukutisang ng tawaw mo. Isang pil machay mga upian na, patso melin. resolution. May ispan niya nga la. Nay? Amo, by solution. Amo, may suya nga la. Ang ngay ba bigyan kamukutisang ng tawaw. Ay isang mo dyan na. Amo, yun yung kailangan to from mga work eh. Pahatar makawang yan na. Yun yung kabisyang man. Speaker kailangan. Speaker. Niya motion pen. Kami Senator Carl. Kailangan may speaker. Kaya bali sa karan wow. Masakalat talan kat kasamwalwat pugi. Ele pato ang mapitrayo mo impil non re-la. Jungal pagpag ranwat kailangan kak file kawit mamiya. Niyay kolo tayo kapang kawit mamiya sang chairman in chayan ko. O magdayos man file rawat I mean, kawan aku chairman in chayan ko, mamiyay jungal amendment, an kag entertain amendment wo. Ma kita suruh man file, kamu mau tahu kawe berkasih dan miya sang chairman in chayan ko. Kailangan speaker. Mawag sa Senator Carl, ewan pero si Senator Mobuk. Kailangan speaker. Ngoy message yang per kita may intentionin ko mamatang ko sa nato po. Ama naman kutay asa yang mo man kutay. O so tra may man ni kami lelenan mo motwat man ben buyata ko mo kutiyo me ban kapangata mo motwat po sa retay long way en mong suwat la. Ibil kami lele me makatay sa trabang kamanala amendment resolution no. Pilmiya tools kay open ang legislature trial in tatong ko mabil bang kamakatitisa ka ramas nanto oral magtala nano yata by motion try ka kamakatara sa man so traban yata may akot apo kamele le resolution te kosonnat te rules tata traban yata may akot ko try ka kamakata insa yo magtry man kamakat by motion minya removal nan natal rules magtay kaktatong ko putay lang kamakatara sa man magtay man kamakat iko sampalan katailan kakan kapanawa wan sa koros niya tayl wiya tatok pano o katayl o aramas man makolokol puko en muyaya puko ni memelen o en muya puko me ban mawang we yo mawang katayl koros niya tayl ban e ubanay sa koros arya imet mi man kasalita speaker ko katayl te o matamatawa me resolution niya te kamumatang ko sa niya tiyo ban yata aramas man enak irrationally so taban ang yan sa taban kalangan Resolution. Speaker. Kami Senator Perez. Pagkuburay Barona Leti kawitin Carlo. Motion yung mga apsyo kariyam and file. Should motion we have with William Carl. Kailangan may speaker po ki yung kakate sabang ipadawan may yun ang badal po yung padungan lang motion and file o kauna po chairman maban sa pweda may yung amendment yung kauna bata ang kag-entertain yung amendment Kumkat lang mo, ma'am. kailangan
Speaker boleh kiasa mau, kiasa balik sekarang wow dan kupurakan chorus. Ono wow karak-karak. Mr. Speaker. Kalian kak file ila kamu madam paco pan kupurakan asuk. Saya doi per kerja man. Saya kombal ma. Your motion, Speaker. Saya kombal ma. Child Kombal Meniteo, Sansal Premier, motion yuk Thailand. Sa pala ro Thailand ito lang buya motion. Thailand ka Ramalati o Sapal ka na. Maliati o sa palapan na lakap lagay siya pagkakarya man. Sansaler kamugit Premier, Thailand Ran Maneti o sa palpen ng lakap, paros mo utong kamuguto, masani ay uwang masani so motion pa itar, kay Ran Maneti o sa palpen ng lakap.